laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بمسيب دو بلندي سيتاوي غودو no wonde miñirawo mum o immo o yaha ka meɗen o ɗaɓɓana on ɗon ɓeygu o jombanamo o arda e on sonnajo ɗon. si o ardi e sonnajo on o tawi miñirawo makko mo o jombani on o wi a faalaka, yiɗa tawta faalaka. si o jombi ko hoore makko o jombani, kanko nde o faala ɓeygu o yahana e hoore makko o ɗaɓɓana hoore makko o suɓano hoore makko. ɓe landi noon si tawi no sellana o jombanɗo mo nde o ƴettata o sonnajo ɗo o watta ɓeygu makko, tawde haray koye hoore sabuji jani woni ko ɓe hokka on sonnajo ɗon. nattugol sonnajo on bonnayi sabodiral ngal hakkunde ɓeygureji ɗin. hara baabe makko joni misal ɓe wi'i ɓaytun oɗa jaɓali kanko yo jombumo e hoore noon dewgal ngal koye inde oya humano. ɓe landi sino sellanamo kanko ka o watta on ɗon ɓeygu makko. haray ko ni landal ngal arti ka jabagol ngal landal ɗo e yoway ngal e caloye ɗiɗoy. calum ara non kum ko yahugol jombana goɗɗo hara famodira e makko. eɗen andi no jaali moƴƴa e goɗɗo wonda e miñam mum, wonda e ɓiɗɗo mum, wonda e gollideteɗo mum, immo tun yaha kañum ka hakkille mum ko moƴƴagol woni. ndaara tun jiwo mo hakkille mum nangi ma hino faala yo sabuji ɗin ɓeydo, o yaha o ndaara jiwo tun o ƴama o okke o adda o inna mi jombanima, mi yahuno ka me'en min tawi a handi e jombugol haray min jombanima hina ɗo sonnajo on. haray ko hunɗu won ñawore ɗum. haray musidɓe julɓe anden ko ko wi'ete dewgal ɗum hino hitti ka sharia, ɗum hino hitti ka kurnan. haray moƴƴugol dewle ɗen hino rima nafoje buyi, bonugol dewle ɗen hino adda lorraji buyi. tippude ɗum ɗo sellanta hay goto, na babirawo, na kotirawo, na gollideteɗo immagol yaha kañum tun ndaara fi o jiwo ɗo welilan yomi jombanmo kaari hara on halda, sellata few. dewgal ko imma kanko jombowo on o ɗaɓɓana hoore makko o yi'amo o faala o yaha o torano hoore makko. gorko naabe heɓa waliyu few, sina hara taw ko nganto o jogi ka haqqille makko tawa ko paykon kun helli faaka, ma ko feetuɗo, ma ko jofojo, oɗo ko be o heɓa waliyu. kono si tawi ko helli faaɗo annuɗo ko faala, sellanta ben makko, sellanta koto, sellanta goɗɗo goo, ya'ugol tu wi'a kañum okkama jiwo, okki ɓiɗɗo mum o ma okki kaari, sellata. ka dewgal koyo jombowo o yi'an hoore mum tawa hino faala yaha torano hoore mum okke. ko debbo landi heɓugol waliyu, debbo ko be o heɓa waliyu, sina ɗum dewgal makko sellata. kono gorko landaki waliyu, ma o yi'amo o faala o immina goɗɗo o inna yehe torano ɗollan baaba en, yehe torano ɗollan kaari, koto yehe torano ɗollan kaari. ma kotirawo on ma babirawo o yi'a jiwo on tawa kañum hakkille mum nangi yewtida e suka on. haray de meɗen faalirani ko honɗum wi'uɗa, o inna baaba en mi tawti o wakkilo ɗen, koto wakkilo ɗen, maɗum o waye mi tawtali, acce mi ɗaɓɓana hoore am. si tawi noon ɗum ɗon fof waɗali, na kanko yi'i jiwo wi'i no faala, onon kadi o yi'al jiwo o landi ɗon mo simo faala, o wi'i on humanmo dewgal, o yi'i tu weli on humi dewgal, ko ɗum karam ko ɓe fiɓuɓe wi'ata nikahul fuduli. al fuduli ko wiyete fuduli ko natowo e ko ala ɗum e laawi, fadala ko natugol e ko ala ɗum e laawi. kasengo huwodire ko tawana an jeyi a acciraka, na an jeymurano ɗum a acciraka kadi jeyɗo on accirali ma, ko ɗum wiyete alfuduli. si goɗɗo noon
warri non o jombi be wi ingal dewgal don karam ko be go wi ingal sellata few haray na dewgal won ton dum ko safa yiya kono non ko kambe tu yaari don haray jumhuron ko yaari sifangal dewgal don hingal mahi e jabugol jombanaado on nyande o yi jiwo on ma nyande o yeta fi jiwo on so inni mi tawta hande mi tawta jango haray fingal dewgal don mayi mokko dewgal ala ton haray ngal habbanoke be wi ko mawqufun ala ijazati sahibil amri si tawi o newni dewgal ngal newi kengal woni dewgal si tawi o newnali hande kadi dewgal ala ton fi fo huwa batilun be wi fo huwa ma'dumun shar'an wal ma'dumu shar'an kal ma'dum hissan haray yahugol wi ana jombani suka faamondira e makko si tawi kanko suka on o yetama tun o wi mi wakkilaki dewgal ala ton fes haray ko non taw adi amma non si tawi kanko suka on o yewtidanoma atti dewgal humede kari mede yi amma do dey jiwo nokkel kari menen non hakkila men nangi men weli men an kadi ko hondo wiida o inna tigi wadi taw wadu be yewde makko don ha o jaba dewgal hume ne dewgal non humira o firtoya o yiltito don kadi ko fere hada hide wi'a si tawi kanko suka on o yetano ka fi mum few be ya wadu tun yetaaki mo kanka do jodi o fanki bude ha be gayni be ara be namo hino be nguma do o inna mi wakkilaki hare dewgal ala ton hay hunde waddaki mo ngon sengo don na tenge wana innugo kadi ko be o sera sonnajo on dewgal ala ton few si tawi non hari be yewtidi e makko hay so jabano ka aranu kono be yewtidi ha o jabi dewgal ngal humama o yiltito yo non o firtoya don haray dewgal ngal no ton si o accitay ko yo seru sonnajo haray de wi ana be do ko addi ko si tawi be yewti be faamundiri o jabi dewgal ngal kontini si be yewti e makko o jabali o wi kanko goddo jombantamo ko haqqe makko non ko durwa makko non haray dewgal ala ton fes si tawi hado yewti di e makko on faamundiri e makko e hoore kara hankono o firtu don haray ko waddi ko kanko yo o seru kergal gotal yo seru nde wotere si o seri sonnajo on haray ko sonnajo on toddana kon e tenge mo mari feccere si tawi wi ano tenge makko den ko guluji temedere haray cappande joyi o wontanimo cappande joyi heddido on wontani gorko on haray kadi si tawi be naati dali e suudu bay ko non faamirde yewtere nden debbo on eddinata ko edda ala hakkunde mabbe o accitay tun debbo on hetta hoore mum dabba modi si tawi dum non fof feƴƴi on tuma don faala do mo jombude on no way mo jombude joni kanko on kotirawo landiida don yiido kanyum ha tawi hakkille mum nangi fi minyam mum tawi minyam mum faalaka si tawi kanko minyirawo on hari o jabano gilalaw dewgal ala ton ko haray few ko woni tun si tawi kadi hari o jabi ko no o firtu koyo o seru kanko sonna kanko gorko on debbo on heba feccere tenge ko fodano kon o hetta hoore makko amma no yo kanko kotirawo on o jombito on sonnajo don ma o wattumo beengu makko si tawi ko o faandi ko mahagol e dewgal aranal ngal wi anongal ngal kaari o kama kaari joni kanko dum do yilo wonta e sengo makko fiita be hersu dum non sellita non dagatako ko be sonnajo yewtide hida yidi immi hida yidi kaari o wi hi dewgal go humite mawbe jiwo on tore be okka kotirawo on joni nde tawno dum to firtama boni ma be accira goddo go ko mangal don dewgal e hoore seedeji no wada sartiji dewgal ngal fo hina timmi haray ko imma si tawi kanko gorko o lawo jabali few no wirden doni dewgal go o humite hakkunde makko kanko on kotirawo don e on jiwo don no sella ken ka minyan accita koto jomba koto accita minyan jomba no andirden non tawi godde mabbe feƴƴini hikkike yeso
wontirɗo ɓaawo on no wawi jombude ko noon kañum kadi so acciti hay gurdam makko o kan no wawi jombude madama haray maslaha on tawama ko ɗum ɗon na ko bonnata hakkundeji ɓe nguure koko moƴƴinta haray ella o ala e muɗum ko woni tun si o jombitay on ɗon haray ko dewgal go humete sonnajo on kadi yewtide holle oɗo hiɗa yiɗi o wi'a hi teŋe waɗe sartiji fo waɗe haysi peera kamɓe ande si ɓe waɗi peera kadi ko ɗum ɓuri baɗ haɗa ko ɗum hani sunna on kadi ɓe waɗa e peera si ɓe faala ɓe janɗina ma ɓe fanɗina haray ko ɗum ɗo woni ko hani kon ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi ka sengo peera na waɗɗaki no karam goɓɓe makiri noon ko won tun hino yiɗa hino laaba waɗugol peera on ko woni ko wonta koye ɓaawa mum ko kumal ngal ko be ɗum ɗon kam waɗe haɗa ko ɗum ɗo marɗen ko wiyanen ɓe هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. بيدوه بلندي كهون دوني نياوره كهيو بواتك ميدين patirawo on fewta tanirawo mu'uwi ammodi an ma sorirawo on fewta tanirawo mum jiwowi aɓeygu an e ko nandi e ɗiɗo yalli ɗum ɗo hino newnaka sariya yalli ɗum ɗo hino dagi haray tigi tigi on no andirɗen noon koye aadaji ɗin tawata ronidiraɗi ko honto noon ɗum ɗo ƴetta ko hon ɗum woni lasli o aada ɗo haray no gasa ko ɓurɓe marde duuɓi ɓen ɓuri wawde andugol ɗum kono enen sen ƴeewi konngol ngol no ngol wona wolirede noon en taway yaada e sharia on sabu hon ɗon ka sharia islam nene aaden yani pati aaden ko nene makko ka sharia islam soro aaden ko baabe makko ka sharia islam donc haray ko ñaawore baaba sellanta eɓɓata dagata ko few nde wi'e soro aaden yo jombu ɗum hara ko soro makko halal baaben makko baaben nene makko ma ɗum pati aaden eɓɓata ko sellata ko sari on toñi harmini kadi jan noon fijirgol konko Allah harmini ɗon haray ɗum ɗon labaka nanda e sariya on kono hawnaki hara ko karam ko emen ɓurɓe towude ɓen ma ɗum mawɓe meɗen ɓurɓe faamude yewtere nden ɓen wawi andude ko honɗum nde yewtere ƴetta ko honno ɗum ɓoylori ha yaari toon haray kono ko feeñi kon ko ɗum ɗon labaka ha na sella هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. بمسبب بلندي كهون وني نياوره جولغول enela dongol kandere julde katayya se onti no tayyade ko be o juula don enelado kaso o jangi tayya on tun o ari haka abduhu wa rasuluhu o salmini haray julde makko nden selli nde bonali haray ɗum ɗo karam koɓe no yeddodiri fi mum moƴƴa karam koɓe safayankoɓe kamɓe ɓe wi ko beetun ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo ko tugalal ka nder julde ko ɗum kadi ɓura andede ka hambaliyankoɓe ko wondema ɗum ɗo ko tugalal sen ari ka karam koɓe malikiyankoɓe ka hanafiyankoɓe ɓe wi ɗum ɗo wona be waɗe ɗum ɗo ko sunna si a waɗi no moƴƴi ha hino laba kono noon wona be waɗe haray ko waɗi noon ha ɓe yeddodiri ko hadis fillaɗo on e sahabankejo makete ɗon Ka'bu ibn Ujra o arno ɓe wi ɓe landino nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kamɓe sahabaɓe ɓen enen nelaɗo si meɗen julde e mum ka nder julde ko honno min wi'ata ɓe maki wi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad haka dow am hatti ɗon ɓe wi ɓe tum ɓe wi'i si meɗen juulude e mum ka nder julde hollija ka juulowo wi'ay ɗum ɗo ɓe wi tippude ɗum ɗo ko tugalal karam koɓe heddiɓe wi'i wi'ugol ɗum ɗo tun ka nder julde si meɗen julde mon ka julde ɗum hollal ko farilla ko ɓe heɓen dalil goo hollowo ko farilla piiji buy no waɗe ka julde hara naaɗi farilla haray woɓɓe goo inni ko ɗum ɗon fanda ka jomirawo daali to ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ɓe sembini ɗum noon kadi kamɓe wi ɓen no waɗɗi wiɓɓe waɗɗaki wi ɗum ɗo kadi no kono jaɓa kono toɗɗaki ɗo ka nder julde ma ka hutuba ma ko honto haɗa tippude ɗum ɗo koko yeddodira woɓɓe inni ko beetu waɗe ko tugalal woɓɓe inni o waye kono ko wajibi si a yejjiti a sujjay
woɓɓe inni ko yiɗa tun sa waɗi no moƴƴi ha sa waɗali bonnantama hay hunde na kadi be sujja ko ɓuri holnade konko waɗugol ngol kono amma waɗɗi gongol wono cheikh mouhammad ibn salah usaymin ɓe maki moti dalil mo ɓeɗo addi on himo holli dey juulowo no juula e nelaɗo no sarɗina hino yiɗino hino ɗaɓɓira juulugol e nelaɗo kono noon dalil wi o wonno waɗɗi mo ɓe addi on o yona dalil ko hollata mo waɗa ɗum ɗon en inna julde makko boni aray ko ɗum ɗo woni komi humpiti e sengo masala ɗon sikki ala ko waɗugol ngol ɓuri moƴƴude ko ɗum ɓuri holnade wonti yalti ka lurdal amma so wonti tawti waɗɗimɓe ɓen himo tippi dalil himo jogii dalil so tawti wiɓɓe waɗɗa kadi himo jogii dalil haray ko ɓurlan feeñande kon e ɓeru komi ndaari kon e komi taski kon ko wondema ɗum ɗo hino hitti moƴƴe hino laaɓa hanaka accede kono ha joni wi'ugol mo waɗali on julde makko nden bonayi haray no mankani wonti seeɗa hasa billahi tawfiq sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بمسيب الله بلندي في جلد وتري ستوي دونكو فريلا كو بيتون جولة كاسي أنتي جولي وقتو دين جوي ويوندي نوري دون هراي فريلا ويوتك أمكو هراي كجابة ونغالان لون هدوي جمهور العلماء karam ko be ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko ɓe maaki julde witri nden ko sunna tentinaɗo sinnama sunna bi ma'ana koko yiɗa on andi wi'ugol ɗum ɗo ko sunna ka karama ko ɓe fiqhuɓen ko holli ɗum ɗo waɗɗaki kono noon si ɓe inni no tentina haray labaka hay seeɗa accugol ɗum ɗon labaka hay seeɗa weltidagol ɗum ɗon ko karam ko ɓe hanafiyanko ɓen andira wi'ugol witiri on ko wajibi kono dalil maɓɓe on o tiiɗa ko ɓuri tiiɗude kon witiri on o waɗɗaki tawata si onti juulalimo heɓa e bakkato tawde noon goɗɗo arino ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no imam boukhari fillori noon ka sellude maɓɓe o landi o wi nelaɗo yeetelan ko honɗum farlilan e juldeje ɗen ɓe maaki ko farillaji ɗin joyi o wi nelaɗo simi timmini ɗin ɗon mi ɓeydali hayla mari bakkato ɓe maki o way sina ko sa yiɗi ɓeyda haɗa tippude ɗum ɗon witiri on o waɗɗaki ko waɗɗi kon ko farillaji ɗin joyi ko woni tun nelaɗo no yamiri fi witiri no relɗini fi muɗum nelaɗo hari siɓe ñiiɓi siɓe voyage ɓe accata witiri ɓe maki waɗe witiri haɗa tippude ɗum ɗon fof labanaka moko ba accugol witiri woni imam ahmad en hakke ko ɓe tentino fi mum ɓe maaki neɗɗo so woni duumotoɗo e accugol witiri mo juulta witiri few ko neɗɗo bone seeda yagal makko jaɓatake kono ɗum ɗo fof ko tentingol yiɗede nde wona innugol no waɗɗi haɗa tigi tigi on ka angal juutingol witiri o waɗɗaki kono noon labaka few ko ɓuri timmude kon ko ɓuri labede kon on tigi hiɓɓinira e ɗum ɗon ka e julde mum jemma nden yani so juuli geeƴe o wawi waɗugol ɗum ɗon ka sakkitode jemma ko ɗum ɓuri moƴƴude o naafa ɓeɗa ko heeɓi feere o timminira darde wotere ma o darɗe tati ma darɗe joyi ma jeeɗiɗi ma jeenayi witiri ko fuujingol haɗa ko ɗum ɓuri moƴƴude so juuli geeƴe tun o waɗi darde wotere pet o felataki haɗa o waɗi witiri kono ko ɓuri labede konko gila e tati natti yeeso hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باو لم يتعلم جولين لعلم صلى الله عليه وآله وسلم بدفالا أيضا ديرد مودون فيندنا دو هولي ما بيند وبه ميدن ɗum noon ko horugol e asewe ko honɗum woni ñawore horugol e asewe ma huwa alhukmu fi siyami yawmi sabti ɗum ɗon hara ko naafilo kadi ɗum ɗon no mapina woɓɓe moƴƴa no tawiri woɓɓe kañum kadi ɗum mapina ɗum
wono horoɓe ɗo sittu shawwal jeegoje juldandu ɗen si ari ha feppodiri e asewe on ɓe diway ɓe acca ɗon ara iɓe fiɓi no harmi horugol e asewe on naafiilo ɗeɗo jeego juldanduje. Woɓɓe kadi holla en law ala e ɗum joni noon haray ko honɗum woni mawqiful muslim fi hada, ko ɗum wonta darde julɗo on e sifa nde ɗo ñawore. ɓe gandi oɗo masala nde ɗo ñawore no waywa ñawoje heddiɗe ɗen, ñawoje bus ka fiqhu ko ñawoje lurraɗe, ñawoje lurraɗe. Wano nguɗo zaman no jeeya e yiwɓe horugol ɗe no harmi alcheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, ɓe yanyi masala o moƴƴa. So nani kasetji ko ɓe yewti fi mum e débaji ko ɓe wadda e mum, ɓe poɗodiri e karamokoɓe e fuy mum e hujjaji aqliya, e hujjaji ɗi ɓe gollitiri haqqillaji ɗi moƴƴa e kañumma e naqliya e ɗi ɓe dallinori dalilji e a taway hiɓe cati moƴƴa. Jon noon ɓay jama buyare no yiɗi ɓe moƴƴa kadi ko ɓuri hewde kon si ɓe maaki haray on tigi confirmi. Tawɗen noon yewtu fi ɗum seeɗa fi honɗum fi wata goɗɗo yi'u hiɗa hoori e asewe sifa wanɗe ɗo jeego juldanduje o ndaare darɗe añuɗo sunna, darɗe lundiɗo sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. Ma a goɗɗo wi'a kañum do wakkilaki horugol e asewe on kala ko yowdiri e naafiilo, oya daroɗa gandanomo moƴƴa kontamo ko o jaasuɗo ma ko majjuɗo ma o faama ko sattuɗo, har ko ɗum on tasabu on. Sen daari e dalil mo nelaɗon sallllahu alih w sallam maaki fi muɗum on, ɗum noon ko nelaɗo maaki la tasumu yawma sabti illa mafturida alaykum wa in lam yajid ahadukum illa lihaa inabatin aw uda shajaratin falyamdaghu. Rawahu Ahmadu wa ashabu sunan al-arba'a wa hassanahu at-Tirmidhi wa qala Abu Dawud hadha al-hadith mansukh. Ko hadith mo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haray taw jaɓu horde asewe la tasumu yawma sabti illa mafturida alaykum, sina ko farla e hoore mon kon. Kala ko anɗon woni hoore mon farilla ɗon hoore, farilla on hoore, ɗum noon ko suumay ko farilla. Si wonti fodi Allah o hoore, maslan innami fodi Allah mi hoore e asewe, ɗum ɗon kadi wonti farilla e hoore ma. Alkaffarat, waɗugol kaffara on ɗum kadi so on tigi ɗum ɗon kadi ko farilla e on tigi. Sifa ɗiɗo aray woni ko ittita ma yoɓowo korka, wona korka suuma e korka ka o ñawlino, ɗum ɗo fof aray woni farilla, ɗum ɗon nelaɗo ittiti. Kono ɓe maaki wa illam yajid ahadukum, hay si tawino goɗɗo e mamo heɓali ko ñaama illa lihaa inaba, sina koɓolle resen ma ɗum o ƴetta lekkoy e kuɗi leɗɗe o ƴakka. Ɓe maaki hay si ko ɗum heɓi o ƴakku ko hollata moodi o hoora, hakken horugol e asewe on ko hulɓini. Oɗo hadis mi haalni on imam Ahmad no fillimo, karamo koɓɓen kadi on imamu Tirmidhi e ibnu Abi Dawud e imamu Nasa'i ɓeɗo fof no fillimo. Jon noon o hadis ɗo o himo lurra taw sellugol muɗum, est ce que himo selli ha anden karamo koɓe wiɓe no dagi horgol e makko kon ɗum puusi ɓe ɗum. Woodi karamo koɓe goɓe jaɓa fi o hadis few, ɓe inni o tawna mako nelaɗo ni goy, o hadis ɗo wona o mako nelaɗo, kamɓe ɓe yiɗamo fes, ɓe yarlakimo, ɓe gollitirtamo kadi par ce que o sella, ɓe heewi tef 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 tef. Wano ɗon andi imamu Ibnu Shihab Zuhri
kamɓe wono imamul Auza'i en, imam Maliki en. Wono imam Malik ɓay ɓe landama hadis ɓe ni ka hadha kadhbun, hadis o ko fenande joni nane laɗo maki o. Yahya ibnu Sa'id al-Qattani en, Ahmad ibnu Hanbal, ɗum ko imam Ahmad ɓe filli ɓe mo ɗo joni en andi wi nder ga Ahmad no fillimo. Kono talibaɓe maɓɓe ɓen kamɓe imam Ahmad ɓurayno ɓe famude mako imam Ahmad ɓe wono no jeeya maɓɓe al-Athram ɓen ɓe wino imam Ahmad ari no sali o hadis fes, ɓe inni o hadis o yeɗɗa. Abu Dawuda kamɓe ɓe ndeɓe makunomo ɓe fillima gani kono ɓe make oɗo hadis ko lawnu nelaɗo makuno fo mo sakkitoru nga ɓe ittiti ko ɗum waɗi ko mansukh. Imam Nasa inni hadisaji ɗin fop yo gollitira heddi oɗo o ko muttarib, hadis o wata selde ko noon cinu canu no heewi e nder makko. Almuhimmu hiɓe heewi tef no jeeya e ɓen fayda e nguɗo zaman tawtuɓe ɗon Ibnu Baz ɓe ɗo no yi o sella joni noon an sa yi hadis on sella a tampintinatako, a innayi horugol ase no dagi few harma par ce que hadis on sella. Kono noon nde so yehi ka Irwaul Ghalil nde deftere nde Cheikhul Albani windi ko ɗon ɓe saati oɗo hadis ɗon ɓe cati moƴƴa noon ɗon mo hewti ɗon o tawayi wi'ugol hadis on sella ɗum ɗon hakkil kala jaɓirta ɗum. Hiɓe sellini hadis on jon noon no woɗen waɗirde noon si tawi woni Cheikh Muhammad Nasiruddin Albani jaɓi hadis on no selli, en hani darde est ce que ara ko kamɓe tun sellinimo. So dari wono imamu Tirmizi nde ɓe filli hadis on ɓe saatimo ɓe ko hadisun hasan. Ibnu Khuzaima kañum kadi nde ɓe addinomo ko sayi maɓɓe ɓe jaɓi mo selli. Ibnu Hibban kadi no jaɓi mo selli. Imamul Hakim al-Hakim ɓen ɗon kadi ka mustadrak maɓɓe ɓe jaɓi mo selli. Ceerno ɓe no maki Ibnu Sakani ɓe jaɓi mo selli. Ad-Diyaul Maqdisi ɓen ɗon kadi no jaɓi mo selli. Hay so dari ka deftere Ibnu Qudama nde wiyetende al-Kafi nde Al-Mughni on tawa kamɓe kadi ɓe jaɓi mo selli. So yehi ka Imamu Nawawi ka Majmu' maɓɓe on daara tawon kamɓe kadi hiɓe jaɓi hadis on no selli. Imamu Dhahabi e hoore mum no jaɓi hadis on no selli. Imamul Iraqi jannuɓe Ibnu Hajar ɓen kadi no jaɓi hadis on no selli. Ko ɗum waɗi si Cheikhul Albani saatimo ɓe mo selli, haray ko ɗum ɗon ɓuri jiccude, ko ɗum ɓuri nanade. Saatuɓe mo ɓen kaɓe rewiyaɓe saatimo ɗon moodi Albani kala ella hon sappana ko hadis on ɓe ari ɓe itti ko halaɓe. Kono ɗum mi faala wiide haray tan sikkito si hadis on no selli mo selli ken ɓe wi ɓe ɗa o sella ellaji ɗi ɓe addi ɗon fop ɓe jaɓuɓe sakkitorɓe mako ɗen ɗo no saati ɗi hiɓe itti ɗin ellaji fop hiɓe heeɓi koɓe jaabo ha tawa haysi ɓernde goto likki ƴaali e hadis on watta gati goɗɗo sikku Albani yiyanu tun yoore hadis on wimo selli ara ɓe tippa e nokku hadis on sahih. Jon noon ɓayi o selli ka sengo Cheikhul Muhammad Nasir ɓe inni o aray façon kala no horirte noon fof si tawi na ko Allah farli kon aray ko zéro duwaka e hoorede. Kono noon ɓayna kamɓe tun halfina makogol ka nder dina ga karamo koɓe ɓe makuɗen ɗo fof wiɓe no selli tawtuɓe ɓe Cheikhul Albani tawti ɓen ɓeɗo ɓe jaɓa horugol ñande ase no harmi gilande maka asrul rasul sahabaɓe nelaɗo ɓen to ha fewdo ka dari ɗen hande ɗo ma hewti fewdo Cheikhul Albani hay e goto e karamo koɓe l'islam ɓen heɓaki taho wi'ugol horugol e asewe naafilo no harmi. Ko ɗum karamo ko ɓen ɗi hay ɓe Cheikhul Albani ay ɓe e Cheikhul Albani gerdayno ɓen ɓe yeddodira moƴƴa fiyoɗo hadis wi'ugol horgol e asewe no harmi sinara ko korka farilla ɓen e hoore mum ɓe landike Cheikhul Albani ha ɓe ɗon keneyi ɗon mari ɗimmo. Kono Cheikhul Albani ɓe maka yimɓe ɗo mari kono tigi tigi on ɓe jantanoki inde hay e goto ko ɗum waɗi sakkitoru nga ay yimɓe no inna a ɗaɓɓitay ha ronka a fottata e goto e karamo koɓe ɓawo ɗo wi'uɓe horugol e asewe no harmi. Horugol e asewe no harmi a yiyata on karamo kojo koɓe makata horugol e asewe no aña woɓɓe wiya en laala e mum
so ndari wano madhabuji ɗin tati ash-Shafi'iyya, Hanafiyya, Hanabila ɓe ceernoɓe ɗo tato hambaliyankoɓe e Shafi'yankoɓe Hanafiyankoɓe so hika defte talibaɓe maɓɓe ɓen ɗum fop ko yettohi ɓe wiya hino aña horugol asewe tun hertingol asewe tun hoora imoɗa ɗo tun bimbi wiya modi min mi horay asewe hara ko asewe tun hoorata ɓe wi ɗum ɗon no aña e hoore ɗum ɓen ko ɓe wi no aña kon so ndari wono ka Mughni ibn Qudama ma on ndari ka al-Majmu' lil Imam an-Nawawi ɓen ɗon andi ko Shafi'yankoɓe wono wirɗen ibn Qudama non ko Hanbaliyankoɓe ma on ndari ka Imam San'ani ka Bada'i Sana'i ɓen ko Hanafiyankoɓe ɗo fop nde ɓe wiya ɗum ɗon no aña ɓe wi'ay ko fi hon ɗum añira suɓagol asewe tun hoora ko wata on tigi mawni ñallal ngal par ce que waɗugol mo ɗum ko hollugol mo teddini fi ñallal ngal o mawnina ngal ha o nandintino e al-Yahuda ɓe wiyata ko ɗum mana ko nelaɗo toŋiri horugol e asewe kon hertinana asewe on tun korka amma si asewe on hawtidama e ñallal go'o ɗum ko dalil laaɓuɗo haray horugol asewe no dagi par ce que ɗon andi sonna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam maketeɓe Juwayriyata bintil Harith an Juwayriyata bintil Harithi radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة عندي جوي بيه وصلنا بنلادو ñande go nelaɗo senno ka maɓɓe ɓe naati ka suudu ɓe maaki ɓe tawi juwayriya no hoori ɓe maaki a hoora e yande onu naaduma horugol hande fa qala a sumti amsi accitaho mi landoma ɓe maaki accitaho mi landoma ene a horuno hanki alkamisa yuma men juwayriya maaki owe la qalat la ɓe maaki aturidina an tasumi gadan a faala horde janngo musidɓe julɓe tedduɓe ebba ɗum ɗo no laaɓi atasumina gadan a hooray janngo si juma si a wi a hooray goɗɗo a wi goɗɗo janngo hande ko juma ɗum na asewe noon pellet ko asewe qalat la ɓe maaki owe nelaɗo maaki fa aftiri taƴu fa aftiri taƴu awa ta horude taƴu korka ma kan on tuma kala ko ɓe maaki woyɗen faama ɗon haray horugol ñande asewe si tawi a jokkidiri ɗum e ñallal a hoori hanki horugol asewe ella ala ɗon nelaɗo maaki ella wo ala ɗon so a hoori e juma a hoora e asewe haray kadi ella wo ala ɗon par ce que haray ɗum ɗon ko holli haray no dagi ɗum ɗo woni dalil go'o mo jumhur on wi'iri horugol e asewe si a siŋidiri ɗum e ñallal go'o haray no dagi ɗimmum ɗum ɗon andi haray Abu Hurayra ɓe maakani en nelaɗon sallallah sallam no maaki la yasumanna ahadukum yawma aljumu'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu rawahu al-Bukhariyu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki haray ko satti woota goɗɗo e mon hooru e juma goɗɗo duwaka hertinande juma korka ma ɗum walugol juulugol jemma e juma on o duwaka hertinande ɗum korka sina ron tigi hooray hanki mum ɗum ko alkamis on o siŋidira e juma on ma o hooray janngo mum yawman ba'dahu oɗol hadis ko Imamul Bukhari filli idan ɗo kadi en faami nelaɗo to ŋaali horugol e asewe on si on tigi hoori daymo e juma on haray ɗon keli kadi no jeeya e karama koɓɓen ko ɓe taski ha ɓe tawi horugol e asewe harma ko nelaɗon sallallah alih w sallam rerɗinno siyamu dawuda kam andi nelaɗo mako no korkaji ɗin fop ko korka annabi dawuda kam ɓuri forude ɓuri moƴƴude ɓura yiɗede ka Allah hari dawuda noon kamɓe kana yasumu yawman wa yuftiru yawma ɓe hoorayno hande ɓe acca janngo musidɗo si goɗɗo hoori e alarba o diwi alkamisa o hooray juma o diwa asewe o hoora ala o diwa tenen o hoora talata o diwa alarba o hoora alkamisa o diwa juma o hooroya asewe ɗum woni yasumu yawman wa yuftiru yawma so nelaɗo sellini kankorka ɓe jaɓi ɗum ɗon ko holli ɓe dakori yo asewe hoore
sina ɗum goɗɗo wata inde hoore hannde acca janngo par ce que so hoori hannde acca janngo e nder jonti ɗen ɗiɗi o hawritay toon asawere dey yiltoɗa wallina ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam maaki haray ɓe newnani en horugol ayyamul bida ñalaɗe daneje ɗen ko fanda ɗon ko ñande 13 14 15 joni noon si ayyamul bidi ñande 13 lewru hawriti e jumare honno watta e ele ɗen ɗon karamukoɓe sahabaɓe no filli ko jokkodiraynoɗe no abdoulah ibne amrin ibne al as wilno noon nelaɗo dey newnanimen horgol 13 14 15 13 14 15 joni noon si tawi 13 on hawti e juma andi juma a sewe ala sa jokkidira ɗon a sewe naati nder ton ɗulle ko naafilo noon wona farilla noon ɗum ɗo fof karamukoɓe wi'uɓe horugol e asewe ɓen si tawi na yonti hertinde kayre tun no dagi joni noon awa haray si asewe noon hawriti ashura ñande 10 jom bente ma yawmu arafa nelaɗo maki horugol yawmu arafa ñande arafa ɗum ɗon montay bakkatu duuɓi ɗiɗi nden ñande nelaɗo ma kano sina hara koye asewe ɓe maki tun arafa no wawi hawtude ñalaɗen fof no wawi hawtude a asewere ɓay tun nelaɗo nden ñande kadi ɓe makano sina hara hawruti asewe acce ɗon no an haray si ñande arafa ari na ñallal ngal daruɗa ko yamirore ko arafa on daruɗa arafa yo ar ñalade arde o ko molande kamen tamiɗo hoori asewe ko yettamiɗo hoori arafa ɗen andi kadi ka ashura ko noon no wawi hawtude asewere no wawi hawtude ñalade go'o yilti kadi no jeeya e karam koɓɓen koɓe dallinori horugol e asewe on ella a wonata e muɗum tentini si hawrodiri e ɗe ɗo ñalaɗe ko ibnu abbas nelno goto e taliba maɓɓe o yahu ka ummi salamata radiallahu anha ɓe landanoɓe landal no jeeya ngal landal ko ñalaɗe honɗe nelaɗo on ɓurayno horude ummi salama ɓe maki kana yasumu yawma sabti wal ahad riwaya goni actaru ma kana yasum ko ɓurno hewde ko ɓe horata kon dey e muɗum ko yawma sabti wal ahad ko asewe e ala on ko ɗeɗo ɗiɗi ɓe ɓurayno horude wa yaqulu huma idani lil mushrikin nelaɗo makana yumma meɗen ummi salama ayi ko addi miɗo ɗuɗɗina horugol e nder ɗe par ce que ɗe ɗiɗi ɗe woni juldeje ɗiɗi alyahuda e nasara mo be maɓɓe no suuɓi ñallal min tawmino yomi hebbin horugol e majje o hadis ɗole ibnu muflih de ɓe jantimo ka deftere maɓɓe al adabu shar'iyya ɓe mako no isnaduhu jayyidun haray sanadu makko no yeɗɗi no kelɗi ko noon kadi son yehi ka imam ahmad e imamu nasai ibnu hibban ɓe fop ibnu khuzayma ɓe fop neno filli o hadis kamɓe kadi imamul munziri ka targhib wa tarib ɓeni hadis on ko hadis on hasan shuaibul arnaut nde ɓe ari sahatugol o hadis ka musnadul imamu ahmad ɓe maki ko hasan mo selli imamu nawawi kamɓe kadi ɓe sahati mo ka almajmuu ton ɓe maki mo nani mo selli aray e ɓawo ɓe yewtiri ni alcheikh l albani hari lawnum hiɓe jaɓi mo selli kono ɓe yiltiti sakkitorum nga ɓe jaɓali so yehi ka sahih ibnu khuzayma on tawa ɓe satimo ɗon kamɓe albani ɓe ko hadis on hasan ko ɗo waɗi karamo koye ɓuy so yehi ɓeyna tun wa hassanawol albani ka defte kono haqiqatan cheikh l albani sakkitorum jaɓanoɗo hadis so yehi ka silsilatul hadis daifa on tawa so yehi ka miskatul masabih so yehi nokkel bus on tawi ɓe yiltitike ɓe inni hadis on ko daif mo loyi almuhimma cheikh l albani loyinimo ɓe ceerno ɓe jantiɗo nde ko sellini ɗum ko hakkille no jaaɓi ko ɗum waɗi so yehi ka defte on tawi ala imma karama koɓe buy no sahati mo no sellini idan oɗo si tabiti en andi nde hadis ibnu juwayriya on kañum hadis abu hurairata on kaɓe wino nelaɗo maki on tigi ta hertinan asawe horugol sina hoora hanki ma janggo ɗiɗo ɗiɗi ka sahihaini woni boukhari e muslim ɗiɗon ɓuuri sellude joni noon ko honno arirte wiyen horugol e asawe no harmi dendagal sahabaɓe hay eɓe goto e sahabaɓe ma tabiina en ma al imma en ha hewti hande heɓaki hay e goto wiɗo no harmi ko ɓe wiyata suɓagol asawe tun hoora no aña en andi lewle so wiyama no aña haray harma cheikhul albani tun kamɓe nguɗo zaman ɓe seeno hadis on ɓe satamo ɓe wiyamo selli tun ɓe wiya aray no gerduɗa
si hawrondir arafa, si hawrondir ashura, si hawrondir sittu sawwal jeegoji juldanduɗen, kala no hawrondir nyallal sina sumayo sina farilla haray no harmi horugol sa hori ko zéro sellata. ɗon on ɓe makan no en kamɓe tigi yen daru famiren ayaje ɗen hadisaji ɗin ina salafu salih famin noon hara bimana an tigi serdaki adaki ɗiɗo fof aritani ɓeɗo karamokoɓe fof hay goto yiya ɗum no harmi. Cheikhul Albani kamɓe tum ɓe yiya ɗum no harmi tawa ko ma jokken ɓe ɗum ɗon haray ko kara hanne worta yokkugol ɓe ɗum ɗon on par ce que kamɓe tigi ɓe makani on labudda an nafamal kitaba wa sunna ala fawami salafil umma koyen eto famiren hadisaji ɗin ma ɓurana on no ɓawo ɓen fof familno non. ɓeɗo fof hay goto arali no harmi ko imma wiɓe no dagi par ce que hadis on sellanaɓe ma ɓe fami hadis on ko montaɗo on Abu Dawuda makilanin no, imma wi'uɓe hino dagi imma kono no aña suɓagol ngal ɗo ɗum hertina. So dari Ibnu Taymiyata, on dari Ibnul Qayyim ka Zadul Ma'ad maka Al-Fatawa Al-Kubra ka Ibnu Taymiyata, ɓeɗo fof no dakori horugol ngal ɗo ñallal. kono wona Ibnu Taymiyata kamɓe déjà fayda hadis on ɓe jaɓai mo selli ko ɗum waɗi kamɓe ɓe yiyay horugol asoy no selli mutlaqan, kamɓe ɓe jaɓai ɗum wiyay no aña no Imam Malik makir noon no dagi to noon añaka noon. kono si enen en tawti hadis on no selli en waɗay jam'u hadisaji go ari dagini horugol asewe laaɓuri pos wonɗi ka sahihain ɗi lurraka siɗi selli. hadisi noon mo Imam Albani dalli noon mo lurra taw simo selli, woɓɓe no wimo selli woɓɓe wi o sella, en addi wiɓe o sella ɓe wiɓe no selli. joni ɗum ɗo no fottana no selli kaka sahihayni woni ɗum ɗo no lurra no selli. ko honno ariten ƴetten ko lurra kon jogoɗen ɗum waɗen tugalal meɗen hay ken ko andanɗa hoore ma ko muttafaqun alay fi sellugol muɗum. wi ka wigol nelaɗo maki yon tigi horu asewe si tawi hoori juma mo wawi jokkidirde juma asewe en yii nelaɗo tigi hoori asewe no umma men salama makil noon. ɗum ɗo fof goɗɗo wata arde hay kadi ɗin ɗon hadisaji fof wengoyoɗo hadis ɗum te kadi hara on tigi fayda laaɗimmo e nder muɗum. ko ɗum waɗi ɗo yewtere min nde mi yi'i nden ko ɓuri nanade ko yewta ɗum ɗo kon ko talhis ko ñoggande ko résumation mo Ibnu Uthaymin waɗi on kamɓe nde ɓe landa ɓe ɓaddi ko yewɗen ɗo fof ɓe raɓɓiɗini wi'ugol hey horugol asewe har ma ko hare noon herti suɓagol asewe tun hoora immoni tun data horugol asewe no wela ɗum an asewe jowoɗa hoori ko ɗum ɗon modi on tigi dowa watta nde ila saabu wattangol ila oɗo hadis. kono amma si hawrodiri e ñallal goo ngal islam sappi waɗani ɓure te nelaɗo no anduno oɗo ko wiyete asewe ko ngaray ɓe maki tun horugol arafa no moƴƴi ɓe makare sinara koye asewe hawri, ɓe maki horugol ashura ɓe makare sinaro hara asewe, ɓe maki horugol jeego juldandu ɓe makare sinara hawri asewe, ɓe maki siyamu Dawuda hoore hande acce janggo ɓe makare sinara hawri asewe, ɓe maki ayyamul bid ñalaɗen tati ɓe yaali sinara hawru asewe. pelletle sahabankejo on no selli ken sahabajo wimmi yiyay no nelaɗo ɗum ko yumma men Aisha ɓe maki ayiyay no nelaɗo ɓe wonay ɗo ko juuti ɓe hooray ha men sikka ɓe taƴata, ɓe taƴay ha men sikka ɓe hoorata. en yi kadi nelaɗo hoori Sha'bana kullahu ma ɗum Sha'bana illa qalla nelaɗo hoori sabbor suuma e fopp mayru ko ɗum ummi Salama maki ma ɗum yummi Aisha. en yi kadi wi'ama haray nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe hoori ko ɓuranode ko sabbor suuma e te pelle sabbor suuma e asewe no nder mayru. haray yi karamokoɓe buyka fillaari ɓe jokkidirano korka ko juuti en yalli hay goto e maɓɓe ɗon ka wi'a honno hintelan on jokkidirano ɗon sina aseweje ɗen ɗum ɗo are no sembina. si asewe hawriti e jeego juldandu ma asewe hawriti e nayi ñande arafa ma ñande sabbordu ma ñande jeenayi jombente ma sappo jombente haray horugol a ñaka horal ɗon fi asewe ko horiɗa ɗon haray ko fi ñallal argal ngal ko ashura horuɗa wona asewe horuɗa. ɗum ɗon haray jumhur on fop ko ɗo yaari ko yaari ɗum ɗon on la basa bi ko ɗum waɗi so yeehi ka ma'anil athar
للإمام الطحاوي كم بدأ بأرنو دون بما كنو إلا على دون سيهاورون دي جيكو جلداندو جيكو وايتانون هو رغول أسوي هاري دون أنياك فيو بأدي دون بيانجي موت جانون ناندي دون بنياجي كم بكادي دون هاري هولي كوي واتا يلا موت جا rentingol yimɓe ɓen ma ɗum sattinangol yimɓe ɓen wiya so horatake ɗum ala dalil hara ko dallinorgol hadiso ka nelaɗon sallallah sallam maki la tasumu yawma sabti illa mafturida alaykum wa in lam yajid ahadukum illa liha inabin o ƴetta ɗo hadis tun o acca ɗi hadisaji nayyi ɗi janguɗen ɗa fof ma sabu ɗiɗo piiji ɗi yewtuɗe yowodirɗi ko tata asew no wawi ukkitade nder ton tawa bila kadi sahaba ɓen heɓi hande heɓaki hay goto maɓɓe no harmi e nder karamo koɓɓen ko yiya ko wiɗo ƴettugol asewe tun hertinan korka saabu teddingol ñallal ngal jembal yahuda hara ko ɗum woni ko falde makko ɗen haray no aña ɓe wiyal no harmi ɓe haray daroɗen wiyen ɗum ɗon no harmi haray harma ber komi faami kon no dagi ko ɗum ibnu bas en maaki ko ɗum ibnu uthaymin maaki hande karama koɓe wurdaɓe no fanɗi e berubi mana ƴeewoɓe hay talibaɓe albani ɓuy hande no rutti ɗon oɗo ɓe munakasha moƴƴa adda dalilji ka a taway konguɗi ɗin fayda hay goto sembinaɓe ɗum haray ko wattan ɗin haray komi faami no dagi horugol asewere nden si hawriti e sifa ɗe ɗo ñalaɗe haray hadis oɗa manelaɗo mako no tan jaɓu horude e asewe sina ko Allah farle hoore monkon on ɗon haray ko o famete ɗon ko suɓugol asewe tun hoora suɓugol asewe tun hoora hara ko asewe tun sa hooray ɗon on haray haɗorde yana e hoore ma amma noon ko heddi kon haray ɗon on ko tawtugol jumhur on ɓe karam koɓe fillaɓe fimum ɗo wiya no dagi ellala e muɗum ko ɗum ɓuuri famade min ko ɗum mi faami haray mi yiɗi no tu wadde tan mbi oɗo ɓay miɗo anndi ka juldan ɗo jakaray buy no ayni tan de aseje ɗen doga few rento inna horata majje fiɓa hawrugol majje ka nder jeego juldan wiye ɗo no harmi si on tigi noon yi ani ka hakkille mum ɓay waɗɗaki mo kadi jokkidirgol o yi kanko dal ase dimanche o fowtoto horata ɗen ɗon o suɓa ñalaɗe goo tawa ko ɗum welimo o waɗi fi ɗum ɗon andino fi no dagi ella o ala e bon amma noon rentagol fi wonde ma no fiɓugol no harmi ma sattina yimɓe fiɓa no harmi ko ɗon wonɗen enen e rentinde yonti watta yila e ɗum ɗon haray o anda kadi wiwɓe hino hoore aseɓe si yaari noon taw sikko haray ɓe immini tun ɓe wi horugol aseɓe no dagi hara ɓe tippani nokku no waɗi ka ɓe tippide ka tiiɗi haray ɗen daro fewdo ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مسيب جلب تدبه مفيوتني أمورون هيورانغو إسلام مبيئني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si ɗum ɗon feƴƴi ko musidɓe meɗen woni ko addanno en ɗo landal ka télégram ɓe wi'i sino dago hino sella ka julɗo ƴetta ɓiɓɓe muɗum ɓen naadoya ka lekkolji chrétien ɓe ɓen haray no andirɗen noon nokkeli buy lekkolji nokkeli buy haray chrétien ɓe ɓen hiɓe waɗi lekkolji tentini ka leyɗi julɓe ɓen tawa hiɓe waɗi e muɗum jawle hiɓe yuɓɓi moƴƴa hiɓe organise moƴƴa tawa sa eɓɓidiri lekkolji maɓɓe ɗin e lekkolji julɓe ɓen a taway koɗi maɓɓe ɗin ɓuri tawa si mawɗo paykunkun taskike o wi'ay ko naɓugol paykunkun ɗo ɓuri marde avenir yarli noon say kono woniri haray hino sella hino dago ka wonti ƴetta paykoy o naɓa koye ton haray ka jabagol ngal landal ɗo hiɗe wi'a ɗen tori Allah yo Allah hawrindin en e ko wonde sawaba si en taskike e ndum muradu ɗon ƴettugol ɓiɓɓe mumɓen naɓa jonna
chrétien be ben yobe jannu yobe ne'u en taskori dun do cende den fu en daari ko dun do rimata kon en daari ko sariya islam o yamiri kon hakkunde men e mabbe en tawa dun do sellanta juldo daganta ko mo tentini juldo wondo e hakkunde julbe ben wondudo e julbe ben tawata lekkolji julbe no wodi hay si tawi di hewta di to ka bangal yubbagol e ka bangal organisagol se en daari en taway sellata fi hondu wiiden juldo wondo hakkunde julbe ben bayden andi no wodi julbe tawata Allah no jarribori be e yogay alhaaliji tawa kaka heferbe be woni tawa be wonbe ala ka lekkolji islam woni be do nafi e wi ene be deno dagi few kono non be do nyaawore mabbe nen ko feere hare ko wonde e fewtinde yewtere den ko enen julbe wombe e nokkeli ka islam on mari dole tawata lekkolji hino wodi ka islam on jannete tawata no wodi kana ba pay kum makum hara wana e juude be do e chrétien be hare musibbe julbe se ndaari o masala mojja en daari ko dun do rimata ko no wirden non en taway dagata ko few sellata few ko wadi non hayse tawi lekkolji mabbe din hedi jogi bural e dipiji di yewtuden do kono heden andi l'islam ko hikkini yeso e sengo juldo on ko finde makko nden ko diina makko kan ko avenir makko jano on andi avenir ko didi ko avenir makko badido to soko on woni hondum e o waawu wurude ngurdan deejudan ngurdan nafaydan o nafa hoore makko o nafa be o wondi be kono non heden andi islam no wi'i taw no yamirno juldo on yo dabbam biddo makko on avenir burdo woddude on hondum nyande o maayi o wattina nyande o immintinna o darna yeso Allah tabaraka wa taala hara wana nangete do kolbe cene buge yite jahannama ko dum si jomira don dalan en kal qur'an ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kono yo julbe jabambe Allah gondimbe Allah dande hoore mo dandon be ngureji mondi yite jahannam nala sallallahu alaihi wasallam maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fu ko on halfinabe on fu ko landi tortebe kalifu ko Allah halfinno on kon nala mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki kala jibinado o jibinte hoore finde sellunde ko ben makko en jettata mo watta al yahud ma do watta mo an nasara jon non sa jetti bikkum makun hay kun gaynaka fojjede a jetti a jonnimo ay be islamu be yobe ne ane yobe jannane tawi ko yo jang o jandu e juude mabbe haray no hulbini ha wata taw ko neddo on subani hoore mum jettugol biddo mum o watta mo yahudu e nasara haray ko dun do wadi musibbe julbe sellanta juldo ka o jetta bibbe makko ben o naba be ley e lekkolji ka aybe islam be woni neude ton o acca lekkolji ka julbe ben ne ata ton fi hondum sabu ko fellita kon na wasawi de tanjina fellita wonde mabbe bonnanay paykon kun diina makko kan be bonnanay mo finde makko sellune den be yirbinay jikkuji makko din ka woni entun don o jandiday dum de tawno lekkolji mabbe kambe chrétien be ben tentini non di be watta din ka julbe ben di yaltata e faandundeji ndan objectif ji ndan ko dum woni objectif ji mabbe di go ko ne'ugol paykunkun e hoore yidugol diina chrétien kan on andi l'islam ne'u pay ne ay juldo on e hoore anyugol diinaji lundiidi l'islamu din kambe non be ne ay paykunkun e hoore yidugol diina chrétien kan ko dum woni objectif mabbe principal jo hayse tawi non be fenyinta dum don ka programme ji mabbe be wattorta dum don ka
objectif ji mabbe windeteedi feññineedi kono kaka huwondiral ko ɗum waɗi ko ɓuri ko lekkolji mabbe ɗin a taway ko rewɓe labbeɓe ɓen ko ɓen ɓe halfinta jogagol paykoy kamɓe kadi ɓe waɗa ko ɓe wawi kon fuu doole ko ɓe mari kon fuu fi poɗugol ɓernde paykunkun fewtina e maɓɓe hayso ko makko ba kala muƴƴiɗo e ma a yiɗa e mo na fi noon siko paykum ndarugol kala ko weltinta paykunkun kala ko rewana kun ka wonki makkum okkorgol e dankagol e melɗugol ta paykunkun fayda kun hawjanay lekkol ngol taw kun darata hay nene makkum ɗum andi paykun ko noon so heɓi ko jogomo joge timmuɗe o suɓoto hay on ɗo wonu nene makko sonnajo no sifo o ƴetti paykum makko o naɓi o jonni musidɗo men sonnajo julɗo jogiiɗo jardin wowɗo dankade paykum ɓay paykum ko woni seeɗa ñande goo o wi nene makko o woni nene wande komi faala nen makko en mi anda wo ko yon ƴettu walisi an on jonnollan mi yaha ka kaalijo o heɓan mi kanko mi faala yo heɓa wona ono ɗum fof ko fi hon ɗum ko sabu yurmede ko oɗo feññinani paykunkun kon haray ko ɗum waɗi ɓe labbeɓe hiɓe mari on ɗon objectif hiɓe elta kadi hiɓe janna hiɓe forma kadi fi ɗum objectif maɓɓe jani ɗin ko tutugol yiɗugol an nasara e porto en général tuta ɗum ka ɓerɗe paykoy rewra kadi laawi ɗin fuu fiyo ɗum ɗo woni ka ɓerɗe maɓɓe tawa hande kadi ko andi ko pinal ko andi gandal ko andi faamu ko ɓeyato janɗiɗugol ne'ugol paykunkun ko janɗiɗa e jikkuji maɓɓe ɗin tentini kadi jikkuji ɗi islam on jaɓata ɗin islam on añi ɗin wono jillodirgol hakkunde debbo e gorko tawa on tigi ɗum ɗon janɗa e makko si goɗɗo si karamokojo nangi e jang wowlugol inna fi salmodirgol rewɓe e worɓe e ko nandi ɗum hare mo andi ɗum ko tarduman noon ittugol keeri ko woni hakkunde rewɓe e worɓe kaari woni jaatigi kaari woni jaatigi kaari kan ala jaatigi tawa ɗum fof wona piyo to sokoy ka hakkillaji maɓɓe ƴettugol kurwa wi ngin piyangi ka ɓerde ñande fof yaltunangi yeeso paykoy wonde haray mo memora ngini ha paykoy ko tawa ɗum fof ko piyo to sokoy noon haray ɗum ɗon no tawa e fandundeji maɓɓe no tawa e fandundeji maɓɓe ɗin ittugol keeri ko woni kon hakkunde diinaji ɗin holla ɓe ɗum ko hunde wonde simple ko neɗɗo on suɓoto si ɓen ma ko ɗum ɗo faami an kadi ko ɗum to se ya pas de probléme o andi islam no waɗi keeri jani hakkunde diina islamu kan e diinaji heddiɗɗi ɗum ɗon fijirtake kono kamɓe kadi ɓe etto ha ɗin keeri ɗon fo iwa wono woniri noon oɗo no wawi wonde hara himo jaɓi ɗum ɗo waya jaɓa ɗum ɗo taɓe fof ko ɓe julɓe ɓe ƴetta kadi masala on ɓe wattira noon ka sengo diinaji ko wiyete ko wala alwala wal bara yo neɗɗo yo julɗo yiɗu julɓe ɓen ɓadodira e julɓe ɓen wallidira e julɓe ɓen no diina kan darora yo on tigi añu heferɓe ɓen ka sengo diina o woɗɗito heferɓe ɓen ka sengo diina o jippira e maɓɓe ɓen o jippira e maɓɓe ka sengo diina tawa ɗum ɗon eto ha ɗum fof maaya ɗen andi noon ko ɗum ɗo woni diina ayaji arɗe hadiseji arɗe hollayɗi wondema julɗo a woni julɗo o si a yiɗidiri e julɓe ɓen a ɓadodiri e julɓe ɓen a wallidiri e maɓɓe no diina kan darora la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda allaha wa rasulahu ayata yimɓe gonɗinɓe Allah gomɗini dargal tawa hiɓe suɓodira hiɓe welda ka sengo diina e ɓellundiɓe Allah ene laaɗo sali islam ya ayyuha allazina amanu la tattakhidu alyahuda wan nasara awliya kono yo gonɗinɓe taw ƴettu yahuda e nasara waɗonɓe immode jooɗode suɓodiraɓe ka diina e ko hina ɗum ɗo e nassuji kamɓe noon ɓe ara ha ɓe eto ɓe itta ɗum ɗo hara chrétien julɗo goɗɗum ngo mo ala diina fof no wawi hejjude yo ko mo beeyo terte suɓo ko faala ko no jeeya objectif ji maɓɓe ɗin musidɓe julɓe
poɗugol pay koy ka nasraniya kono ko doyɓe yaranta ɓe no woodi lekkolji maɓɓe goo ka julɓe ɓen ɓe ƴettay julɓe ɓe inna ko janna dina islam ko andi ton hiɓe boni ɓe aray bimbi qur'ana jange yogay ayeje si julɓe luɓuɓe hakkillaji ɓen ɓe yiyata ka woɗɗi ɓe yii sifa ɗum ɗo ɓe innayi ɓeɗo ɓeɗo ala probléme hay qur'ana jangete ton kono ko ɓe jannata kon premier année et deuxième année et certes et troisième année et quatrième année no pay ko fendorta non ko jannate kon ka primaire certes e ko jannate kon ka collège ko jannate kon ka collège certes e ko jannate kon ka lycée itti e sikki ka université ko doy ko ñaari ko non ɓe yaranta ɓe haa ɓe heɓa ko ɓe faala kon e julɓe ɓen watti ɗon no musidɓe julɓe yo julɗo on ar sembina ɗi lekkolji ɗo ƴetta pay ko ngu naɓa ton tawe tummodire maɓɓe ɗen holla weltare sikko yoɓete kadi on ti yoɓa ɗum ɗo ko honɗum ko wallitagol ɓe wallidira e maɓɓe no ɓe tutira ko ɓe faala kon ka leyɗe julɓe ɓen no ɓe bonnira diina julɓe ɓen e jikkuji julɓe ɓen ko hanano julɗo on ko yo darto ɗum ɗo o eto ha hara ɗum wonali joni noon tawi ko kanko woni e tutude kanko woni e yarnude ko kanko woni ɓe wallitade haray ɗum ɗo ko ella jano ɗum ɗo ko ella feeñuɗo so ndaari ko ɓuri kon sifaɗi lekkolji a taway ko marɓe moyji ɓen ka julɓe ɓen ko ɓe woni e sembinde ɗum ɗo tawa si ɓe jondidirno juuɗe kañum kadi ɗaɓɓiti e karamukoɓe julɓe marɓe niveau ɓen wallidira e maɓɓe ɓe heɓayno juɓɓudiji ɓe heɓa lekkolji wonɗi e niveau ɗaɓɓaɗo on tawa ko diina jangete ton tawa kadi ɓe heɓay toon pinal ɗaɓɓangal ngal ɓe heɓay toon programme ji moƴƴi avenir on tawa hino woodi e cenɗe ɗen fof ko ɗum ɗole hananno julɗo on haray musidɓe julɓe so ndaari karamukoɓe landaɓe fi ɗum ɗo ɓen on tawa jawabuji maɓɓe ɗin fof ko ɗo woni yilade hanana julɗo on ka o ƴetta pay kum makko kon o halfina yo o ni ukun needi islam o ƴetta kon o jonna ayɓe islam ɓen yoɓe bonnu dina makko kan haray ɗum ɗo ko wiɗen kon ko ɓuri fewtude ko julɓe ɓe annduɗen ɓen wonɓe leyɗe kay leyɗe julɓe ɓen wondi e julɓe ɓen mari feere no alhaaliji julɓe ɓen ɓura yaaride yeeso amma wonɓe ɓen leyɗe tawata ko leyɗe heeferɓe taw ko siga ɓe tu woni ton ɗe nganndi ɗo ko jarrabuye e jarrabuyeji ɗin yo Allah tabaraka wa taala ɓurtu newinande julɓe ɓen no ɓe wuurira diina maɓɓe kan hara ko gurdan ɗaɓɓaɗan ɗan haray ɓeeɗo alhaaliji maɓɓe wonde hino serta e alhaaliji heddiɓe ɓen ko ɗum sikarankoɓe hannde wi'ay no woodi ko wiyete fiqhul aqalliyat fiqhu fi yimɓe wonɓe leyɗe ka islamu ala doole ton haray na wi'ugol dey hiɗen daginani ɓe few yoɓe ƴettuɓe naɓano ɓe naɓiri o kono ɓeeɗo wonde haray ɓe jogii ñaawoje sertuɗe sabu tawde alhaali maɓɓe on no serti alhaaliji heddiɓe ɓen ɓeeɗo kamɓe kadi haray ɓe wondi e karamukoɓe ka maɓɓe ton heɓe wondi e alhaaliji maɓɓe kamɓe kadi ndaarata ko ɓurta uytude ellaji ɗin e boneji ɗin ko ɓurta pooɗude nafooje ɗen e moƴƴereji ɗin ɓe waɗa ɗum hada wa billahi tawfiq sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bismillahi rahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd ɓe musidɓe ɗo hiɓe landi si tawi hino dago wonande juulowo ka o toro Allah e haala makko kan no wi'ira noon arde hadiseji buy wondema neɗɗo on ko fewndo ka o sujji ɗon o ɓurata ɓattade Allah tabaraka wa taala joni noon so tawi o sujji mo marle haajuji jani hittuɗi yo faala torade e muɗum Allah e hille o nanta arabu on yalde haare no daganomo ka o sujji ɗon o toro ɗon Allah e yewtere makko nden Allah mi torikema e waɗanan hunde kaari dandan hunde kaari okkan hunde kaari o toro ɗon haajuji makko aduna yankoji e laakara yankoji ka sellata e haala go'o ko be waɗe ka arabu haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe landi haray musidɓe julɓe ko yowdiri kon e ngallandal ɗo karambo ko ɓen hiɓe addi e mum maakuji buy e maakuji ɗin kadi hiɗi metti
peesidirde karam ko be go wi sellata few mo wadi o bonni julde makko nden wobbe go wi ella wo ala e mudum no sellaka on tigi du'o e halaka o waawi kan Allah hinana halaji din fo wobbe go wi hey tigi on si tawi ko mo nanata arabu o maraka de fere no o jangira o yubba dum ka arabu yo wadu ka hala makko si tawi non mo waawi fere arabu ma mo mari fere no o jangira ka arabu haray sellanta mo wadugol e hala go di kongo do tatino hidi yewta di do fu be beno wodi ka duginori de tawno masala on o toddaka ka sharia si tawi du'agol e hoore mun no sella e hala go ma sellata ko wadi non nelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hadiseji boyi be rerdini du'agol gol ka julde tentini non ka sujudu e maaki ka sujudu maw duddine du'agol e maaki ka sujudu ko fewndo don wonti gota battade Allah tabaraka wa taala e maaki yonti subo e du'aji din ko faalawo e ko hina dum do na soji di haray ko ni woni karam ko ben ko be maakire pesndigol di don wirden non jiccina goldo e hore ngola we laafi ko dum wadi haray hide wi ana be do haray ko rerdin tembe ma dum ko wasiyoto don be ko tinnagol wakkilo eto batto karam ko ben dabba ko walli to do yubba du'aji din ka hala arab on tigi eto ko buri mojjude kon o du'ora du'aji filla din no ardi non ka alqur'ana ma dum ka sunna buri mojjude kon o du'ora du'aji filla din ka alqur'ana ma ka sunna sai ka alqur'ana den andi on tino hada jangugol qur'ana hino sujji kono si tawi a jangira li fi jangugol qur'ana ko jangirda ko fi du'agol hara ellala si on tino wayli kadi yewtere nden seedan bura mojjude yaltingol janna den ka alqur'ana وابد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ودعاء رسفنا سواتي اللهم مثال كنن ديمو هذا يتي قرآن هوليكو دعاء وني ورد دعاء في الله دين لادو دعاء هو بنتيندي ونن دي مرد فيره جانغو ka arabu wada ka arabu hande onti natude do e lurral wobbe no wi julde makko boni wobbe wi bonalo heddo jibaye yo wakkilo o tinno o wada dum ka arabu musibbe julbe ka hala arabu ko ka woni miran hun ka dina ko goddo dogi wo so jangali arabu o faamata dina kan ko ha ma faamirede non alqur'ana ko e hala arabu nde adi hide yamira jangu golde jangin selludo de yamira hunjagol e mayre berwo ko Allah newnani en tinnagol non hunyorande hide yamira etagol kan no faamirande hide yamira golletirgol de mo jangali arabu faamata qur'ana ko sunna on wa kazalika haray ko arabu o woni mira hun ka dina den hani wadde pehe den fu wakkilo den on tigi eto modi beru labudda on tentinino wona julde ma den kasengo haray ko do wi anten wonande mardo feere mardo haqqil mardo no feere no jangira yo eto o wada du'aji makko din du'aji filla din ma dum hasina filladi yubbo ha mojja wala du'aji nanela do warrena non du'aji moɓindirɗi moƴƴere arne lakara haray ko ɗum ɓuri moƴƴude amma non wonande mo wawata arabu on few mala kadi feere no jangira fewdo ɗon ma few ɓay fof no waɗa woɓɓe naati islam kesum woɓɓe haraw yehino ha nawyi ronkiti tawa hande kadi wi'ugol janna e ɓen ɗo welata fii ko nandi e muɗum ɓeɗo iɓe wawi du'ade e haala ka ɓe wawi kan tentini ka naafiloji fi yonti yaltuka lurde farillaji ɗin o eto o waɗa ko ɓuri raɓɓiɗude ko ɓuri sellude o yondinora ɗum ɗon ka naafiloji o tinno o wakkilo o du'o ɓay karam ko ɓe boyi hino dagi kadi nassuji ara ko hollata hara ɗum ɗon bonnay si wonti waɗay taw mari du'aji ɗi o faala du'orde ko mapinimo ka hakkille makko e hille o wawata ɗo yuɓɓude ka haala arabu o tinno o waɗa ɗum e naafiloji makko ɗin naafiloji jemma ɗin ma ñalorma ma ɗum e ko nandi e muɗum o tinnora ɗon hara kadi ko du'aji faaminiɗi laaɓuɗi wona du'aji jaggitayɗi aray ko ɗum ɗon marɗen ko wi'en hen ɓeɗo hasa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. ɓe musidɓe ɗo heɓe landi
si tawi hino sellana goɗɗo kawo naata ka juulirde hara o wonda e salligi ka ko be hara simo salligi si o naata ka juulirde hara ka jaaba ko ngallandal ɗon so tawi ko ɓe faandi ko naatugol ka juulirde jooɗo nder ton hara sellantamo kawo naata o wonda e salligi sabu honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe haɗi jooɗagol ka nder juulirde hara wonti juulaali ɗen anndi noon sellanta goɗɗo juulugol tawa o salligaaki si tawi ko yahugol jooɗo ɗon habbo waɓutu ma jento muhadara ma ɗum tawe darsu ma ko nandi e muɗum hara ko be hara himo salligi si o naati o juula darɗe ɗiɗi o jooɗo hara ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi e ngon sengo ɗon ko ɗum woni ko haani kon e ngon sengo ɗon amma noon so tawi o naatino himo wondi e salligi o juuli darɗe ɗen ɗiɗi ma o juuli farilla o jottike salligi makko firtike ɗon hara ko ka hakkunde darsu o woni ma himo habbi waɓutu ma himo habbi goɗɗum na beetum o immo ɗon e ɗon mo wawi jooɗade ha nde waɓutu ɓaddi o ma ha ndo heɓoy feere o yalta o salligo wiyatake ɗon ka salligi on firti wo ko be kala doga o yalta o heeɗintina haray ella ala nde o jooɗoto nder nde o wonata ton e ɓawde salligi makko on firti si tawi ko ɓe faandi ko naatugol tu yalta hara wona neɓugol ton wona jooɗagol ton ɗum ɗon haysi o salligaki hatta o naata si tawi wona tayre mawde o wondi si tawi wona janaba o wondi hara ko lotante longal ma ɗum fiilaye o wondi si tawi ko wonduɗo e ɗiɗo ɗiɗi janaba ma fiilaye o ɗo si tawi o heɓali laawol goo hara ko rewgol feƴƴa ella ala mo wawi rewde o feƴƴa kono si tawi ko neɓugol ton naatugol ton fitta ka juulirde ton ma ɗum woncita ton ma waɗa ton goɗɗum tawa o ñiiɓay ton haray o hana naatugol ton hara himo wonde e tayre mawde si tawi noon ko tayre tokosere nden no wirɗen ni ko naatugol ton woncita ma fitta ma ƴetta goɗɗum ma ko nandi e mum ella wo ala nde onti naata e si tawi kalle o naatino o salligi har mo salligi o juuli o habbitike ɗon ha salligi makko firtike woni o ɗaani ton ma o jooɗi ton e ko nandi e mum ɗon kadi hatta o kontina ha o heɓa haaju salliga gongol fi waɓutuma ko nandi e mum o yaha o salligoyo hara ko ɗum ɗo marɗen ko wi'en haza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd ɓe musidɓe ɗo ɓe maaki ɓe heɓi sokola jano ɓe haton jini e mbuuɗi otol maɓɓe no paani ɓe heɓali feere no ɓe wattira ngal kadi otowal ngal ko ñawlangal ɓe yoɓi ha heddike seeɗa kono ɗi ndu lewru ɗo ɓe heɓali ko ɓe yoɓira ñawli ɓe otowal ngal wi'i si ɓe yoɓali ɓe hetta e otowal ngal ɗum ɗo noon hino maapini ɓe moƴƴa ɓe ɗaɓɓi ballal ka musidal e nokkiyel ɗin fof kono ɓe heɓali goɗɗo noon noddi ɓe wi'i yo ɓe accu o walla ɓe heɓa ñamande ka banque kono ɓe wi'i tigi tigi on haray kamɓe ko ɓe faami kono ɗum ɗon ko riba tawde haray koye ɓe ƴettu 1,500,000 ɓe yoɓita 1,800,000 kamɓe ɓe wi'i ko ɓe faami kono ɗum ɗon ko riba oya wi'i haysi ko riba kono wo woni darura woni ɓe lorra ɗo ko ɓay haray ɓe ala feere ɓe wi joni noon ɓe faala andude ko honɗum karam ko ɓe wi ɓe ɗum ɗo ko honɗum sari islam o wi ɓe e ɗum ɗo haray ɗe wi'ana ɓe ko yowodiri kon e ngallandal ɗo haray no ɓe wi'iri ɗo ni wondema ɓe noddama yoɓe yahu ka banque ɓe ɗaɓɓoya ton ñamande ɗum ɗon de haray ko riba no ɓe makiri ɗo ni riba mo jomirawo tabaraka wa taala o yewti fi mum on ka deftere makko nelaɗo rentini fi mum ka sunna kambaji ari e mum ko arali hay e hunde e boneji ɗin ko jomiraɗon laali kon si a memi ya heblo guerre hakkunde ma e makko kanko e nelaɗo makko o wi'i kala ko riba naati e mum o ittay fiira e mum o ittay barki e muɗum o kambi tigi tigi on kambaji jani ɗi anduɗen ɗi haray sikki ala ɗum ɗo ko mafunde ñande ko ande jande
haray kono ko waɗɗiɓe gon ko hulugol Allah tabaraka wa ta'ala ɗaɓɓita laawi dagi ɗin hara wana laawi harmuɗi ɗin. jomirawo ndaali: wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib. kala hulɗo Allah ɗaɓɓanaymo yaltirgal, Allah okkaymo laawol ngol o yaltira, o arsika mo ka o tañƴinorano. fewtugol e Allah tabaraka wa ta'ala toromo waɗa du'a ɗaɓɓita sabuji dagi ɗin hara on tigi ɓattaki ko wi'ete riba. ko wi'ete riba ɓadagol ɗum ɗon ngol ko ellaji buyno woni e mum. ella arana on an e Allah on haɓi hawre jande kadi hulɓininde kadi eɗen andi kambaji ko ay kon e riba. watti ɗon kadi konko sikkata ɗon ɗum ɗon ñawdante ella ma on hewatama ñawdante ella on. ko waɗi noon a yaha e tumɓe fawe ɗon ngal a townata tawa kadi hingal fawdiri ɗon. joni sa yehi a ñawloke joni banque ɓe innima yoɓe hunde kaari o waɗi happu, otowal ngal paani kadi ma goɗɗum ngo yanti ɗin ɗon heɓaki. joni ɗa ñawli otowal ngal ɗo yoɓaka, ɗa yaade ka ñawlo banque, si ɗum ɗon kadi feppodirali mo bedarora sengo tawa joni noon on tigi o heɓi ko o townata. ko si on tino mari galle ma tere ma goɗɗum go ɓe jaɓa ɗum noon kadi. haɗa tigi tigi on ɗum ɗo wona ko hani. kadi koɓe wiɗo kon wonde ɗum ɗo ko lorra, ko darura. haray be faame ko honɗum woni darura. wi'aka si neɗɗo on ɓittike tun haray woni darura. na ɓittendeji ɗin fo woni darura. ko si neɗɗo on heɓi ella mo o townata tawata so waɗa ɗum wonki makko solay, ma si wonkikin solali a watteral makko bonay. bi ma'ana o heɓay ko tawata kon o townata o naɓata, ma ɗum hara hayso o townay ko e hoore tigi tigi sattende jande. ko ɗum ɗo wiyete lorra. karamo ko ɓen ɓe wi'i ko wiyete kon lorrolgol wano riba. koyo taw sa ƴettali riba on a heɓata ko ñama few a mayay, ma a heɓata ko ɓornoɗa few a yalta ka yaasi haraɗa holi a ara ɓornaki, ma a heɓata ka sora an e ɓeygure maɗen a weeyay, a heɓata ka amara ko luwira, a heɓata ka luwa, tawata sa waɗa ɗum ɗon a weeyay. sifa ɗipiji. amma ɓittende sengo ɗaɓɓereji ɗin wi'ugol joni haray so ɗum ɗo bonirima haray ko be on tigi fuɗɗito kadi ma ko be on tigi ɗaɓɓa golle goɗe hewtaɗen ɗon, sifa ɗum ɗon fof wiyetake lorra. haray tigi tigi on ɗum ɗo ko riba no ɓe makiri ɗo ni, no ɓe tañƴinori noon ko noon tigi woniri. wiɗo ɓe on ko lorra noon o famali ma hara o falama ɓe ɗaynude. haray wata ɓe jaɓu fewta ɓe nato e ɗum. yoɓe ko ɓeydugol kulol Allah ngol, ɓeyda du'aji ɗin, ɓeyda ɗaɓɓugol sabuji dagi ɗin. haray ko ɗum ɗo marɗen ko wiyenen ɓe hasa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ɓeɗo hiɓe landi ko honɗum woni ñawore fodugol Allah. inna Allah si a okkorilan hunde kaari mi waɗante hunde kaari. Allah si a okkorilan nema ɓiɗɗo, ma ɗum moodi, ma ɗum cellal, ma ɗum kala ko onti wawi torade e moƴƴereji adnayankoji ɗin, o inna Allah si a waɗanilan ɗum ɗo min kadi mi horante ñallal, ma mi juulante darɗe tel, ma ɗum mi itta sadaka hunde kaari e ko nandi e muɗum. ɓe landi ko honɗum woni ñawore sifa ɗum ɗo. haɗa ka jabagol ngal landal ɗo, so tawi neɗɗo on o wi'iri ni o fodi, o wi'i Allah si a waɗanilan hunde kaari mi waɗante hunde kaari, si tawi o heɓi konko o landi ɗon haray waɗɗike mo waɗugol konko o fodi. ko waɗi noon jomirawo tabaraka wa ta'ala himo manti hunnayɓe fodore ɓen o daali: yufuna binnadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah no manti woɓɓe mantiri ɓe fodugol e hunnugol ko ɓe fodi Allah kon. o mantiraɓe fodugol ngol kono o mantirɓe hunnugol ko ɓe fodi kon. haray ko adi kon hiɗe wi'a si neɗɗo fodiri noon, so tawi ko o fodi kon ko dewal ko moƴƴi, haray yo o hunnu. haray hunnugol ngol ko ɗum woni ko laba kon, ko ɗum woni ko moƴƴi kon.
si tawi ko o fodi kon koko boni koko bonnata koko taƴata enɗam haɗa ya waɗu kaffara ko wiyete kon kaffara wondore haɗa o waɗali kon ko fodi ɗon e haɗay ko ɗum ɗo woni ko hani kon amma noon fodugol ngol e hoore mum ɗum ɗon koko yamira koko yiɗa ka koko aña haɗay fodirgol noon ngol labaka ka sariya haɗay labaka ka julɗon fewta Allah wi'a Allah si a okkilan dow hunde kaari mi waɗante hunde kaari haɗay naraɗo maki sallllahu alayhi wa sallam wata on takku ko ɗum woni fodugol wata on fodu Allah fodugol Allah ngol waylata hay hunde e koddureji makko ɗi koko hoddirno kon laatoto fodugol mo ngol ko yaltinirɗum e jungo nguddo si tawi on tigi no raɓɓinɗini e dewal Allah rewnamo ɗon fi yo waɗu konko wi ɗon si Allah waɗi kan kadi o waɗay haray ko ɓuri moƴƴude kon ko yonti fewto Allah o toromo Allah waɗnan hunde kaari Allah okkan hunde kaari o melɗa Allah o jeejamo hara o waɗa ɗon sarti ko sa waɗi ɗum ɗo mi waɗa ɗum ɗa amma noon ɓaawo nde Allah waɗani on ti nemo ha gasi o tawa o heɓi nema ɓiɗɗo hari ɗum no mapinnomo moƴƴa o heɓi nema moodi ɗum no mapinnomo moƴƴa o heɓi nema cellal e ko nandi e mum ɓaawade nemo on ari o inna Allah ɓay a waɗan yilan ɗum ɗo min kadi min fodi mi waɗɗini hoore a waɗangol ma hunde kaari ɗum ɗon a ñaka yani fodugol ngol ɓaawde heɓi nema on ɗon ko yettugol Allah tabaraka wa taala ɗum ɗon hino laba hino foti hino moƴƴi siko fodugol ngol waɗa sarti Allah si a waɗi mi waɗay ɗum ɗon hino aña nelaɗo no haɗi ɗum ɗon kono fo e mum noon si on ti fodi tawi ko dewal o fodi haray no waɗɗimo waɗugol ngal ɗon dewal siko horugol o wi'uno ko yo hooru siko juulugol o wi'uno ko yo juulu siko sadaka o wi'uno ko yo ittu sadaka ha ka haaɗi haɗay ko ɗum ɗo marɗen ko wi'e ngallandal ɗon haza billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal